December ni som pani sang ni som ni pali ni nga ni kan lo chong kai le ta a Bahzar thlir tu te chi bai ule Syria rama President Bashar al-Assad chua ania sarkar mu mala lo lai chu in Israel chon Syria rama sipai ralthuam da na mun te ralthuam siam na mun le anin do long te alo bom chiat sak mi maya heti la hian Syria President pai thatu Syrian fighter te chuan sarkar thar siamani ma Syria ram sarkar lo enkol tu turin Mohammed al-Bashir chu Prime Minister leilo katan an ruat al-Bashir hi hayat taril al-Sam HTS terrorel na mun Idlib province po sarkar ho tu ni thin ania Syria ramaro rel na mumal tak thei na na mala turin kumthar march ni khat thlenga Prime Minister ni tura ruat ania al-Bashir hian al-Assad sarkara mi poimo te po khom kwal to in malak zel dan tur te po an sei ho to a al-Bashir chuan cabinet meeting kan neya heta hian sarkar hluya member te po kan som tela Idlib sarkara director tele rambung sang ro rel tu te po antel boka Syria mi puite ta na thok tur sarkar dan pui hnoya din kan nei ma Syria ram mamo sang kan sei ho ani atia Syria mi puite ta na thok tu sarkar department le sarkar na thok ten kalphung pa ngai an zom le thei dan tur po kan sei ho mek zel atibok HTS terrorel na Syria ram mar thlang lam Idlib biala Syrian Salvation Government SSG al-Bashir hi sarkar ho tu alo ni to a SSG hian sarkar pa ngai angin ministry department sang code le sipai te po an nei sang ve thapa kumsang ni som pasari khan HTS kai shwaina in SSG hi din ania Syria sarkar atanga tan puinan mulo wangin an mi puite tan rawan relani he SSG sarkar hian al-Bashir hi development minister te po alo ni to a SSG sarkara hian atram nga na tan Prime Minister na chel me kania thamasa Aleppo khopuyan lak nu khan SSG hian Aleppo khopui po an enkol ngal ani Bashir hi sangkhazakwa somriat paruk khan Idlipa Jabal Zoya khuwa apianga engineer ania ukil ani boka University of Aleppo tangin communications lama electrical engineer zirzawa sangni somni pakhat khan University of Idlib tangin Syria le law degree anei le a asan pain English po zirni in soyani Syria gas company hnuaya engineer na thok thina mase kum sangni som pakhata asata du lawa thalai ten hel khan al-Bashir hian na ban sanina chok ve a Syrian fighter te jinga le khathiam le hoizau takania wangin HTS hotupa Abu Muhammad al-Julani ti a riat Ahmed al-Sara cho na ring hle a Idlib bial sarkar shwai tulu berani ngar nuwa Syria rampum shwai tulai log ni turin na ruat le ta ni heti la hian Israel sipai te chuan Syria ram mun sanga Syria ralthuam te chuan thei topin an lo bom chechar chara asada sipai ten ralthuam an da na mun te chu na satakin an boma Israel sipai te hian Syria ram ralthuam chi sang in dau thlona tank missile chi sang drone helicopter radar le in dolong te bom chetur hian thlona mangin bom voi zali somriat velan thak ni in Al Jazeera chon an soya IDF te chon ni chungin Syria rama hian bom voi zathum somnga an thak ni in an soi thu Times of Israel chon an soi thunga CNN chon IDF te hian thlona mangin bom voi zathum somnga velan thaka drone mangin voi za chuang bom an thak an ti ve bok IDF te chon asada ralthuam check khol za somriat velan bom chiat sak ni in an soi to a IDF te hian Syria ralthuam sang bom chiat nan thona hi sipai huang chunga chuan operation basan arrow an vua hetiang taka Israel in do thona ten ni chunga bom an thak nem hi ala ngai lo an ti hialani Israel Defense Minister Israel Katz chuan ramri aboina nayan du to lo wangin hetiang hian ma an la ti asoya asada ralthuam te hi helpol kuta lutin Israel beinana manani hauthon na wangin an bom chetawak mai ni in asoya Israel hian jet fighter le drone baka indolong ti cheturin indolong ve kan manga Syria ram chemical weapon mun te po an bom chiati an soyani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Syria ram sarkar tharna injom na thatak nen be sei thu asoya chuti lai chon Israel ram himna ta na hlau oma an omani chuan an be hre don lo ti asoi ngal boka Syria ram chung thila inrol tumna kan nei lova
mase kan ram himna ta na ti tu tula piang chu kan ti zelang atibok Netanyahu chuan Syria sarkar thar nei ninzom na dik kan dua mase he sarkar thar hian Syria rama Iran anin bun arem ti a Iran ralthuam te Hezbollah te hna pek na konga Syria man tir le ni chuan na takin kan be ngal dona ama mi te chunga thleng ang bok kha an chunga thleng vele nga lang ti in na volok ani hetila hian Turkey sipai te point Syria ram hian lo be ve meka Turkey security official te chuan Syria sarkar sipai te ralthuam kalsan chu Syrian Kurdish helpol ten an la a trak mangan phurlai chu nang chingin Turkey ramri bul kamislia Turkey sipai te chuan thlo na mangin an lo bom chiat sak ni in an soya heng ralthuam te hi missile ni in soya ni a trak som panhi lai anin zui ba ka teng panhi po atela avai hian an bom chevek ani Arab League te chuan Israel thil ti dan chu na takademin Syria ram chung boilai rem chang an la ni antia Egypt point Israel che dan chu ram dang boina rem chang ala a verther taka che na ni ti in Israel hian Syria ram zau zok opatum ni in an soi ve bok US Secretary of State Antony Blinken chuan Syria ram sarkar tha mi pui zongjong huwa pa din theinan khovel ram zongjong te chu Syria ram tran pui turin a soma Syria ram sarkar thar chuan politics kalphung pa ngai manga an ram din thar le an tuma rampo na tanga in rol om lova an kal chuan an in din thar le na US point Syria sarkar thar chu apomanga athayang angina puidon ani ti in ram zongjong in Syria sarkar thar hi tran pui tur le Syria ram chung in rel bol na in rol lo turin ang en bokani Blinken chuan Syria sarkar thar chu rin tlak mi zongjong huap chibing pol ni lo ani turani ti in chutiang sarkar chu omani chuan US chuan a zongjong in kan puidon ani ati hetila hian HTS commander Al Jolani chuan ramdang te chu Syria ram kaldana hlau thong lo turin a hriat tira Sky News in an komna Jolani chuan khothlang ram ten hlau thon an nei hi thil tru lo takani heram hi din thar le aniang Syria ram chungchanga hlau thon na om hi chu sarkar liam ta kha ni a chu thil kal to ani heram hian mason na le indin thar na lam hoin in so ngat turin malama pandon ani atibok Jolani chuan Syria ram mi puite chu an chaw to ti sain tual chung in dona rei taka wangin mi puite hian chaw to a chu wangin boina thar nei le turin heram hian thlin to lo chu tiang boina chu om to lawang kan ram hlo na thlen tubul pui chu Iran helpol te an nia Hezbollah howin Syria rama tual thana le in ngai sakna manga mi puite an rig rap thina wangin Syria rama tanga pai chu hi kan ram dam na ni kan din hun me ka tang hian rom han na thar nen ma kan la dona Syria mi puite an chi ai chun zom kan phal don lawani atibok hetila hian United Nations chuan hayat taril al sam te chu Syria ram din tharna konga UN mitan tlun chuan UN in firfia ka an puan na po hlip turin ngai tuan an seng tan mek ni in The Guardian chuan an soya UN envoy for Syria Geir Pedersen chuan HTS le an thural puite chuan Syria ram chu Idlib bial an enkol dan anga an enkol lo chuan UN chuan firfia ka puan hlip turin ngai tuan a seng nga lang ti asoya thudik le thil ni na dik tak hi kan en turania kum ko chung zet firfia ka kan puan to HTS le Syria rama sirai keng pol te hian Syria mi puite tan muan nan thlena inlung rol na le inpum khat nan thlena hama le Aleppo ate po mi puite an hlimin an thla muang em ani chu wangin an din mun hi kan ngai tu thada tula Syria ommek te hna ka cha duero chu Syria ram hi Idlib anga kalpui then ni lo ti hi ani ati hetila hian India chuan Syria rama tanga India rama hodu India mi somsari panga te chu Syria rama tanga phur chuakin Lebanon an phur luta Ministry of External Affairs chuan Syria khopui Damascus le Lebanon khopui Beirut a India palai te mangtangka in India mi Saida Zaina patang khang somsari panga te chu thole ni zan rea khan an phur chuak ti an soya heng mi te hian him takin Lebanon an luta Lebanon atang hian khwal jin phur thona rem changa India rama phur ho an niang ti an puang ani Bahzar lo thira wangin kan lo me